أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور البدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أما بعد barcha mahluqotlarni yo'qdan bor etib ni'matlab va tarbiyalab turgan ma'bud bil haq bo'lgan Robbimiz Allohga ko'ngil turlarimizdan chiqqan hamd sanalarimiz bo'lsa edi. Rahmat ishin jibarilmish oxirgi payg'ambarimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'ngil turlarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz erishib tursa edi. Aning ahli baytina, aning sahabalarına ridvanullohi alayhim Alloh taolaning rizoligi bo'lsa edi. Hem barcha mu'min musulmon qardoshlarımizga Alloh taolaning kitobi ham payg'ambarimizning sunnati ortidan ergan mu'min qardoshlarımizga Alloh taolaning salomlari bo'lsa edi. G'uslanib ham tahoratlanib ulug' bo'lgan jumg'a namozining farzini o'tim deb kelgan mu'min va musulmon qardoshlarima assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo o'zining keng rahmati bilan bizni xoliq etdi. İki candan. Olda bolsa Adam aleyhisselam hem Hava anamızdan hem bizni bu dünyaya bu jirge teşirip türlü kavimlerge bizni ayırdı hem bizni dünya boyunca tarattı. Bir hatın hem bir irattan Allah subhanahu wa ta'ala mingnegen millet çıkargan yüzlegen türlü din çıkargan. Heminin turunda Allah subhanahu wa ta'ala Hucurat suresinin 13. ayetinde bulay deb aytadi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya eyyuhannas inna halaqnakum min zekeri vel unsa ve cealnakum şuguba ve qabaila li ta'arrafu. İyi kişiler, biz sizni er ve hatın itip halık kıldık ve sizden tarmaklar ve kabileler kıldık. Bir-biringizni tanır için, bir-biringizden öğrenir için. Elbette bu ayet bizni irete, biz başka kabileler bilen, başka kavimler bilen, başka milletler bilen dostlukta, ham tatulukta yaşarga tiyişmiz. Bir-birimizning garif-garetlerin, bir-birimizning tillerin öğrenip, bir-birimizga yordam qo'llarini so'zib yaşarga tiyişmiz. O'zimizning dinimizni öğrenirge tiyişmiz. O'zimizning tilimizni saqlab qolirga tiyişmiz. Nindi milletdə tuduq, şul milletning g'irif-gadetlerin anglarga, ul g'irif-gadetlerini o'targa, ham kelajak buğunlarga da bu g'irif-gadetlerini biz taratırga tiyişmiz. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bizni ne bu ayatlar bilen hem indi Allah subhanahu wa ta'ala bu ayatlar bilen bizge ne ko'rsatgan do'stlikni li ta'arrafu degan so'z bilan bir-biringizni bilir için, bir-biringizdan ilm alıp öğrenir için degan. Hem Peygamberimizning turmushini qarasak da Peygamberimiz aleyhisselam başka millet ahillari bilan, başka din ahillari bilan bek yaqin munosabatda bo'lgan. Isi bizga tushirsak Peygamberimiz aleyhisselam yanında bir Yahud yaşagan. Hem Peygamberimizga gir zulmlik, gil zarar keltirgan. Aning eshik tibine astına indi şüplerin atkan hem indi başka rencir sözler etken. Hem indi Peygamberimiz ana sökmegen. Peygamberimiz ana sabır etken hem ahtıkta indi ul kişi dinini kabul ite. Derislikte min Allah Teala'nı Allah indi Rabbim itip kabul ettim. Esin peygamber deyip Peygamberimizge etti.
Шулай ук Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам Мәдинәдә яшәгән вакытта яһудлардан акчаларны бурычка алып торган булган. Һәм инде башка милләтләр белән шулай ук Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам сугыш вакытында да хәтта инде йомшак булырга кушкан. Әгәр дә ки башка дин әһеле сиңа каршы корал тотып чыкмаган булса, ул вакытта аны Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам һөҗүм итәргә тыйган. Аның малы һәм аның хакы ул да булса инде үзендә калган. Аның малы да харам булган безгә мөселманларга. Һәм Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам үзеңнең милләтең белән, үзеңнең динлегең белән тәкәбберләнеп йөрергә кушмаган. Аллаһ субханаху ва тааля Исра сүрәсенең 37-нче аятында булай дип әйтә: "Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Ва ла тамши фил арда марахан. Иннака лан тахриқил арда ва лан таблугу җибала тула." Җир өстендә зурайып, күкрәк киереп, тәкәбберләнеп йөрмә. Чөнки син никадәр зурайсаң да, җирне йыртырга хәлеңнән килмәс. Һәм никадәр зурайсаң да, таулар хәтле зурая алмассың дип әйтә Пәйгамбәрбез. Димәк, без үзебезнең милләтебез белән горурланып йөрергә тиеш түгелбез. Һәм инде башка милләтләрне шулай кимсетергә тиеш түгелбез. Чөнки Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам йомшак күңелле булган. Һәм Имран сүрәсенең 159-нчы аятында Аллаһ Тәала булай дип әйтә: "И Мөхәммәд, Аллаһның рәхмәте белән кешеләргә шәфкатьле, йомшак булдың. Әгәр каты күңелле булсаң, әлбәттә синең тирәңнән алар бөтенесе кашып бетәрләр иде", дип әйтә Аллаһ субханаху ва тааля. Йомшак күңелле булуга караудан Пәйгамбәрбез алейхиссалам янына халыклар җыела башладылар. Аның янына килеп кызыксына башладылар. Нәрсә соң ул дин? Нәрсә соң ул ислам? Кем соң ул Аллаһ? Кур'ан китабын өйрәнә башладылар. Ни сәбәптән? Чөнки башка милләтләргә Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам йомшак булган. Һәм без Аллаһ Тәаланың рәхмәте белән бүгенге мәчеттә җыелдык җомга намазларына, һәм без мөселманнар. Без Аллаһка шөкер күбесебез мөселман булып туды. Ләкин кайберләребез дингә әле яңа 1 ел, 2 ел, 10 ел элек кенә кирде. Һәм уйлап карасак, менә бу елларга кадәр 1 ел элек яки 2 ел элек без кем идек? Кайсы милләттә идек? Кайсы диндә идек? Аллаһтан рәхмәте белән безгә Аллаһ субханаху ва тааля ислам нурын күрсәтте һәм без ушбу дингә яки кайттык яки ушбу дингә кирдек. Һәм күршебездә яшәгән башка милләт кешеләренә, башка дин кешеләренә без каты карарга тиеш түгелбез. Мин мөселман, син мөселман түгел, мин татар, син урыс һәм башка. Нигә дип әйтсәгез, чөнки Аллаһ Тәаланың рәхмәте белән ушбу күршең, әгәр дә ки сиңа йомшак мөнәсәбәттә булсаң, иншааллаһ Аллаһ Тәаланың рәхмәте белән шулай ук дин иясе булыр, мөселман булыр. Башка аятта Аллаһ субханаху ва тааля булай дип әйтә: "Я айюхаллазина аману иҗтанибу касиран миназ-занни инна баъдаз-занни исм." И мөминнәр, күп фикерләр йөрүтүдән сакланыгыз, тахқиқ кайбер уйларда гынах бардыр. Кешеләр турында бусы начар, моның милләте дөрес түгел, моның теле дөрес түгел дип әйтергә Пәйгамбәрбез Аллаһ субханаху ва тааля Кур'анда хәтта тыйган. Шулай ук беләбез, милләтләрне бутый торган, бер-беребезгә капма-каршы куя торган шайтаныбыз да бар. Ул да безгә гел синең милләтең башка милләтләрдән истин дип безгә шундый фикерне башка килә. Татарлар башка милләттән, урыслар башка милләтләр, таҗиклар, үзбәкләр үзләрен истә куя башлый. Ни сәбәптән? Әгәр дә ки алар шайтан юллары белән барса. Аллаһ субханаху ва тааля Кур'анда булай дип әйтә: "Иннама юриду шайтану ай юқига бәйнәкумул гадавата вал багда." Дәреслектә шайтан арагызда дошманлыкны һәм бер-берегезгә һуҗум итә торган ашуны булдырырга тели дип әйтә Аллаһ субханаху ва тааля. Ягъни шайтан бу эштә дә бик зур уңышларга җиткән, шулай бит бик зур уңышка ия булган. Һәм Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам булай дип әйтә: "Я айюханнас, и кешеләр, алла инна раббакум вахидун." Дәреслектә сезнең Раббыгыз бер. "Ва инна абакум вахидун." Һәм атагыз Адам алейхиссалам бер. "Алла ла фадлу ли гарабийин ала аҗаби." Дәреслектә араб кеше башка милләт кешеләрдән истән түгел. "Ва ла ли гаҗами ала араби." Һәм башка милләт кешесе араб кешеләреннән дә истә түгел.
Ve la ahmara ala aswada ve la aswada ala ahmara. Ak yüzlü kişiler, ak kişiler qara kişilerden üstün tugul. Hem qara kişiler ak kişilerden üstün tugul diye etti Peygamberimiz. İlla bi takva. İlla demeger Allah Teala'dan korkuğuna bar diye etti. Şolay ikinci hadiste Peygamberimiz aytdı: "İnne nasabakum hadihi leyset bi masabati." Sizning nasabigiz başka kişilerning nasabinden olarak tugul diye etti. Kullukum banu Adem'e. Her birigiz Adem balası diye etti Peygamberimiz. Her birimiz. Elhamdülillah. Bu meşitte oturgan kişiler, uramda yürüyüşü kişiler, bütün reyseyni, bütün alemni tuturuşu kişiler, alar bütünüsü Adem balaları. Hem bizge bir-birimiz bilen tartkalaşıp, senin tilin mındı, senin milletin mındı, teninin tisi mındı deyip eytirge deyiş tügül biz. Çünkü Müslümanlar Muhammed aleyhissalatu vesselam bütün ne bulay tartkalıp turatırgan kavimlerini birge jiyip bir güne kavmiga eğlendirdi. O da bulsa iman kitirişiler, imanlı bendeler diye etti. Leyset li ahadin ala ahadin fadlun illa bid-dini ve takva. Bir-birinizden istenlik yok. O da bulsa dini kişi hem indi takva kişiden yine başka diye etti. Hem indi elhamdülillah Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'nın sözlerini unutmayık. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'nın sözleri bilen yaşayık. Bir-birimizni muhabbet hisleri bilen indi bir-birimizni yaratıyık. Kardeşlik hislerini bir-birimizge karata tuğduruyuq. Hem indi inşallah başka millet kişileri de bu yumşaklıkını görüp inşallah Allah'tan rahmeti bilen bizning dinge yumşak qaravda bulurlar. Hem indi bizning dinne inşallah şulay indi yaratırlar, siyirler. Allah Teala'nın dinin bilen kızıksınırlar. Hem indi inşallah şulay Müslümanlar bulurlar. Barakallahu li ve lana fil Kur'anil azim ve nafa'ana bil ayatil ve zikril hakim. Estağfirullah li ve lekum ve li sayril cemaatil muslimin el hadirin ecma'in innehu huvel gafurur rahim ecevadul kerim es-semi'ul alim.